Toe patalo fatu le au nanga alo si fonga taia fou I lau whaafonga anga sa mo ni vaenga o le aso. Lea ua o mātou wanga I mai au lia manuia le aso whareile. Ia por to aso fo I o nei masina aso tors fu martasi o le masina o iulai. A o mātou iai fo I le whai unga. O le nei le ngata o le nei vai aso. Whai unga o le nei vai aso ia a whai unga fo I nei o le nei masina. Masina o iulai whaasolo atu ia au kuso ia o te manatu na ua aso mo mua o kuso nisi vaenga o le lalolangi. Nisi fo I vaenga o lo uto au mawai e meise fo I tatu atunu o Samoa o le lato aso rua I aso nei o le masina lona valu o le masina o kuso. Ia a whaasolo ale wa ai ma toe sila tangata ia I lana sāwalinga lea ua tatu I mai I le masina lona valu. Iwa sefulu sutasi sefulua umatausanga. Ia a tatu to manatua tangata I lana sāwalinga o lana folaunga o le nei tausanga te le vave. O le matua te le vave a. Uio lea. Ia leise me sili malanga whaftai I tatu olo o maua pele soifua maleola. Tatu vivi I ma whaftai li tangata lava ia I le masina le nei o iulai na whaamanatua I lo o ono sfulima. So 65 years old e ta taunu whaftai I le atua tele I tausanga. Ioi. O tele io o tele I la sia I le tausanga le whaapea maritus le tuspa ia ua avea iau pe avea I oe matangata matua. Tangata ta ua o le tangata matua. I le whaitaua ai e whaitaunga whaatuspa ia ma le whaitaunga o aso wha talavou. Le lava tātou ti talavou se I o ina o tātou o I le paru se fulu tausanga. Ia o na whaapea mai lola ia le o tuspa ia o tātou ua whai matangata matua. A o le ono sfulu lima tausanga. Tātou te whaitauina. Te le ia whainumera. So le nga whaftai le atua au lia manu ia le fu au lia man nei aso. I o le nga whaftai lea. Mato iai le weekend. Ia, e te le anai mea mana nei ia e tutupu le nei vai aso, whai ingo le vai aso I nei, I le nei vai ai o Los Angeles. Ia, e anga iai se tala, ia pea amatalia le tātou por kalami o le nei aso. Anganga sa e a fio mai, ma e ngalu e ai, ma to te talo nei, ia e a fio mai. Anganga sae ua na oe e tonga fiti ai o matolo to masese ia e a fio mai ia e whaatupu mea fo tine ia mea tuai ia whaamamai nai mato ia e a fio mai anganga sae
Ana o e tonga fitiai o matolo tomasesei ia e afi yo mai anganga saya fio mai a fio maia i o mātou loto nei. A fio maia i o mātou tangata nei. Si e tautua luaina o mātou tangata o ngā vale. O re tatalo tamae whaafitai i lau fio. Whaafitai i lo alofa ma lo wanga lelei. Whaafitai i lau tausinga i lo mātou ola te rotu la foa i mātou. Mai le ta o toifo le pongi sa ma le ala e ina uoso le la ma le tai au sengi sengi. Olo e tausi i mātou. I le moe, i le ta oto, o le tū, o le savali, ma so se mea. Olo whapea lava ona e wha au au lau tausinga nga le lei i lo mātou ola. Whafo i le vi inga man whafta i a te oe. Whatu e se i mea u mātou se ma le angai. O mātou wola solo muli, ma lo mātou wola tu ina nau, lo mātou wola so ona whai, lo mātou wola whiita ngai whetu iai, loto leanga, lo mātou wola e tau mui mui, tele i mānoa i me leanga, ma ino sia e lau fio mātou winga, ma lo mātou natura whaatangata. Me le mātou te talo, mangalo i mātou. A o lo mātou nau ta inga o lau fio te taita i lo mātou ola. A fio maia o lua ngang sa o lo mātou fesoso nisi. Tautu lua tiu te mawhai vole nei po. O ina umama o mātou tau mawai. Ia Iova oe i lo mātou ba. Tausi mai. Haola mai. Whamangalo mai. I le toto pa i oe ke riso no mātou li i ma le whao. O le mbala au ai. Amen. Pese se lau sumafa anganga saya fio mai. O leo te vai atu le whapea mai le ngana o tuspa ia lea whatu mai pese. Ona o sauwina lea o tou i le vai manino. Ona mamai lea o tou. Eskeru tau sumafa lona whai upo e lua sfuma le lima. Lea o lea whai tawina e tuspa ia. O te o sia fo i ma i la tau le whea ngainga, e manui ai. O te wha umatia manu whe ai i le nu, la tau te no nofo fifi le mu ai i le vau. O te wha umatia a fia. I le vau, i nā momoe i le vau a fia le tatari. Esquiel todos fuma fa. Aulona foi upo e luas fuma le lima. Tol fa, esquiel tol fa, luas fuma le lima. O te o sia fo ima i lato, ne fea ngainga e manui ai. O te faa umatia manufe ai i le nuu, lato te no nofo fifi le muai i le vau.
ma momoe i le vao matua. Se lau se fulu ma le wha le pese. E skelu tolu su ma le wha. Non fai pulu su ma lima. Sa, ia orena, ona o sa wina lea o tau i le vai manino. Ona mamau ai lea o tau. Ona mama ai lea o tau. Anganga saya fio mai ma enga lue. Ia, orena, o le tusi le nae e a ngai mai tutonu ia le pese lea na tātou pe pese ia na nei. Ese o le ngang sai. O le mea mo mia e tātou. So se mea tātou te whaia. Pio le wha moe maurunga a tātou te mata i le anganga lea. Ula pi pese ma whapea mai. Anganga sai fio mai. Ma e ngalue ai. Ma tu te talo nei. Ia e fio mai. O i la tātou te loa ai. Lea ua tātou le taimi o le anganga lea. Tātou te leo toi le taimi o Yesu i la le tino. O tātou taimi o Yesu i la le anganga. Ioe. O uma taimi, tātou te le maua mai le tātou o ngā tupulanga le Yesu i la le tino. Ai ate minei, o lea o tātou le taimi o Yesu i la le anganga. E sao? Na. Fo i o le taimi o le toa se fulu ma le toa lua ma le toa tele o i latou. Pe o i latou nā sai le vai taimi o Yesu i la le tino. At this moment, o le taimi le nei, o le taimi o tātou le generation i a po lea ngā tupulanga o Yesu i la le anganga. E sao? Ia o na. Lea la e pese ai le fatu pese ma whanau nau. Ia fio mai le anganga lea. O le anganga pa ia. O le anganga sa. The Holy Spirit. O le anganga oai. O le anganga o le tua. Le lan whapea Yesu. O le a o waruae i le langi. Ai a wina mai ioe. Le anganga pa ia. Le lau tātou le vai teimi o le anganga pa ia. Teimi ni o tātou o le teimi o le anganga pa ia. Ai le ai foi la sisi o tātou. E mawhai o na pe i whatauemu. Ia pe tātou te tasi pauleo le angasala e le mawhai o na whamangaloina. O le tangata na te whai i le anganga pa ia. O le ang sala le whamangaloina le mwhai o na whamangaloina. Aisea, ia, langa o le lau tala noa Yesu i le anganga o le mea i le whaia. Mana tua foi o le whiangainga le atua ma ona tangata mai le amatanga. E sa seisi o na waai iai. Whai mai le ia mana on ia tususinga e peru tuai. O le tangata e waai le atua e oti. Au len whamata e le atua mose i lona patua. Man tu whai mai na tu mose le vai papa ai pasi ane le atua na o le patua le atua na vai mose. Patile o whape mai la le tuspa ia. O le a, ma le a. Pate o le whanau mai o Yesu. I le lalolangi. Ma tala me le tuspa ia o Yesu la. O le atua li utino tangata. O le tatonunga fo i whakirisiano. O le atua o Yesu. O Yesu o le atua. Le alana tusala len whasa e le teimi tuwai se tangata o na waai ia i le atua. E tasil na mea tatu te awhai o tula fono le atua mai ke nese yoe. E le tatau na waai e sa na waai se tangata i le atua.
aleu whanau mai le atua through the womb of a woman. Through the same process. O le process na ui mai ai au. Na ui mai ai oe from the woman's womb. Mai le manava o le tina. Esa. So God himself chose that process, that womb. Io o mai ai le lalolangi. So a whaina lewa, na sana wa aisesi i le atua le amtanga. E te ua sau le process le sau e whai matangata. Meaning, ua va ai tino la tangata i le atua le. A e ta ili le lei matuto ala wa ai. Na ilo le moni no mena te tala no tuai. A whai o talo le kene se ma le teimi o le amatanga ma le whenga inga tuai e sana wa aise tangata soifua. E te wa ailo i le atua e oti. Peitai. Now God decided to become a man. Through who? Through Jesus Christ. No vinga o va a yele ori o Peter, o Ioane, Bartolomeo. Va a uma e tangata ia. Ile atua liutino tangata. Because this is our belief. You and I as Christians. Ioe. Lela na linha le ile pesere tatu te pepese ai. Ina ua toe fo i le atua Yesu liutino tangata ma fai atu ia Peteru malatu. A u toe fo i auto ferfani. A wina mai. Le persona lona tolu o le nganga pa ia. Lela e tatu te mine. Ioe. O le tatu le vaitau o le nganga pa ia. Fia ngai tatu ma le nganga pa ia. E fio mai le nganga pa ia. O lo tatu fe soa soa ni sili. O lona winga. O le nganga pa ia na te musuia lau whalongo. Miena le na fai mele tala o le leo i titi tau le langona i o tatu talinga. Ioe. E leo la titi siona tama i leo e musuina o e mao. Ai leo te tele mai whaososonga o lalangi e tatu. Anganga sai a fio mai ma e ngā lue ai ma tō te talo nei ia e a fio mai anganga sai ua na oe e tonga ioe wina na tala ua fo'i Yesu liutino tangata na fasiotia na maliu ma toe tu mai ailo na tino tangata ele toe tu mai sianganga au le tino lalia o mena va ai tino i tangata to sfuma to lua e foi ioe ele foi o sianganga manino tu susinga ole a o walu ai a wina mai le anganga e fai ma fesoa soani ia ti o e ma le anganga la le mele lei ona i ai vaenga whapitoa mo sauni ngā lotu ioe ole tatalo mo le anganga pa ia o i e whasifo i ele tangata without that Holy Spirit ele manuia me tatu te whaia me fwela nene tau amata whapea le tatu por kalame I know very well nothing I can do myself I can do by my own strength and my own knowledge I am nothing I have
no strength. Ioe, le se mea o te loa. A o le whaalangolango i le atua. Ioe, whaalangolango i le anganga lea, e awina mai le anganga lea. Ioe. Tātou te marulusia e sao. Ia, whapena fwila le nei te mio le mewe, nā le no whaila o te talo e amata le tātou pōkala. Ia o marusia, ia mawhai ai o na au maia o mafufaunga, langona, o manatu, e mawhai ai o na ua o nei mea tātou te whaia. E moni e whapea o pōkala me pēta pena, peleta pena. Te taun whalangolango le malosi lea. Ai sea, lango le malosi lea mafuai o na matala le mafaufau. O le malosi lea lai o na loto tele tala noa i mea e whaingatā na tala noa i ai. Ia, o le nā le langona sa moa e whaftai i le atua, whaftai i le pese. Anganga sai a fio mai. Pe whaasale mausau, pe whaale tino, ta upu tala noa i ai. Ai tātou te whaalangolango i le anganga lea. E mawhai eina manino o le lava le mata upu tala noa. Tātou te le whaalangolango i se povi. Tātou te le whaalangolango i se la au. Ioe. Pawale o le mea tātou whaalangolango i ai. Le anganga lea. Lea whapere pese. Anganga sai a fio mai ma e ngā lue le anganga sa mai tātou manu e mea tātou te whaia. Leo sabu tātou malo nā tu foi ia o le a whaatino ina le tātou pōkala me ia o le nei ia fiafi. Tui whumanuia lau wa whionga leota ia malo le whalau manuia ma lole tau atai ia manatu le na ua maua foi le maris fo le nei aso e ia le tatonunga ese taimi ese faita wino waso ma taimi mai tula ia a o launga tasia i tatu leola ma leoti tau te fiola tatu te fioti umalama me lea ia welcome back to our program Leuso natu e te pena mai fo i te leo nisi o tamta o puta ti tano. E watu ni noa? Ia e te papai mai ma e whatalo wha mai. Ia ina ia tapa anga masani i le ne vaenga o leaso. Mani whalora? Ia, ai le i watu se whatalo whai pa anga masani ia o se talinga whi whalongo lawa i lau saunanga nei i le tatu lotu ia whapea fo ia le amataino le tātou pōkalame. O le mena na laia ona whawhaingta sa uwhapea. Ia, tu ia se i. Se i umi langa o nau mānei a lava le wholau o lau sā i le. E tuanga le whamanamanga o le tūle a whaaleanganga. E moli e le whawtaima le whamalo ia te oe. Ona o le amataino le tā pōkalame. E tūlanga fo i whaale atua ia ma moli mai fo i ni anganga fo i lea e. E mawhai e ona mogo se toa while mu. I lungo al pōkalame, ia, whaftai tele atua ia. Ia, whaftai atu fo i le mpa ia ma le malo le atu nu. Olo whapea nu whafonga mai li tā whatatanonga le nei aso. Ia, uwhai fo isi umi malo aso o ele i whailoai. Ia, ai whaftai tele lava. Ia, malo atu fo i pa ia ma le malo tūla toa o Samoa, e meise sunga i whawhengainga mo la tu whalitua. Ia, o le au mātutua o lo whapea ona whafunga mai o lo tele lava tapa anga tule e polo whapea ona whafunga mai ia o nisi fo i o sunga i whawhengainga mātou wheilo ia whaftai whamalo lea lava ua maua atu o leo o tau mai mo mai pia ili tātou pōkalame ia o le whatalo whalea e pa ia ma le malo sa mo lo whapea na vea pia mpa tapa anga i lungo le pōkalame nei whaftai leuto moni o ana nafi le tāso a tofa peitai ia o ti tatonu fo ina whaisi o pisi ia o nafi sa ua luatua i le
I por kalame siri o pa'u Dr. Roy Ausangi ia o se suifo i o le tātou vanga le sātamo i le palota mai e samatau ma whalelatai. Por kalame la whaingoina o le 10,000 toes ia po vai matua e se fuwafe. Le ngoala na por kalame na laina le esta por kalame na nafi na o iaila le asona nafi. O le mana ia fo ia so. O te loa e o tu na ia e whanganga lava mo i lato e misila o seniors ia o mo meo le whanganga lava mo meo me tau sami i le whangaina o le me tau sami ia ma le mauai mo fio ma i le pisi ia se temi foi ia on tatata a pio mena sa ia i tatu por kalame nafi io e fatumulia mana ia le tumo le workshop na fai nafi ia mai foi nai information te foi se temi ia ona e o atu na le sunga ia pa o se temi i New Zealand mana ia foi le ngata na ana demonstrate fai le demonstration ia le ngata ina mai na lecture mai ma fa matala mai ana na demonstrate i siona fretua sana fai le e mua pe o mele na mai na fireli e te ala ili tae ao e te ala ili vai vela na le vai io ia ava malitula ia ona inula ia le lo juice le green juice ia au le lunch ia avele smoothie si mai fula ingredients o le smoothie ia o le mea fo le detox sai le tino tangata for the first 5 days ia fa pena ele fa ngofie le amtanga anyways pe o le mena sal i ai na mafuaina le sta por kalamena nafi au te manatu inai yo tu ia se mai so fingalo inai le vainga le tala lo tau ia tatu New Zealand ia tu le pa le a wa ngai le mu mai a le malulu wa mato i malulu ma to i po ia na teimio le au foi le sulu mana ye le la ia o foi le au faitau foi le la mal masina sulu malosi le la ma ua ia lona winga ole matua malulu ole po e fa pena la winga ole tau le wai ma to nei e foi na teimie e to loi wanga ia on fa pena ala ia le ia te timu foi nisi teimi ia e wa pena la o loile il vaanga le sauti na e tau sa wol fam talanga le o la fua amata foi on papa vaina le la vela lo le vaanga le sauti ia o le te le o nai fai fatuanga te lo fai wa o tupel na ni sila le sauto no ni sila o nai fai fatuanga ia te lan la vela to le pe si le fai o mai lunga ne o kilangi fai ia e fa ko nga wala nga sia o se me ngi amaku ia malo paptai ia okay lo la tau ia tam tau masani ia ta fila foi mata mai na sem tau pu pe mani fam ka fila foi ia lo tau pu se yo foi ia fa ngota por kala manes ia mana ia le vai atu i tala ave mai sa mo i le tulanga o le fono fa vai a le tu malo polo litasi le ye le tamaita i le afionga i le tamaita i superlia ia o le mana ia la vai tu le pa i le mele wa mo wai le ava no na to ina ao sina ia sa le mana ia fu ia so ia fu ele ona to ina ia no fu ia inga ma fai la to na i fatonga na inga o le la wa le ia le fon fa vai ia la wa ia tu ia o mana ia na tava vai tu ia o le wa tala le ave to ina i le wa mai lo la to le socio le manuio ma fu faula ia o le finalo le tofa ma le moe la ye to ina o lo voi o paia sa morfa pe o le moe mana tu natu pele moe alai mana tu natu se mele le e fai mo le tu malo la vai tu ye ile fatu mulio le fono fa vai le
le tu malo palauri whaftai ai fo i le malo le oe nei i le maua wa no toi ina nei e o mai o latu le tō wha ma le utanga o le mena mania no wawa ti ai i o i Samoa ia o le si mtaupu ia o tele a ia fontanga la u whai atu i Samoa e le fontanga leana whai talo i nei le vaso nei o lae pe ai wha uma nei ia o le lae wha autu i ai le o le awhionga fo i le professor ia Satu Paitea Viali o le Oceania University of Medicine le fontanga la le whapea o le wha scientisi mo tonga fitinga tala whea ngai mo tangata polensia ai tai la le professor le atatou ia o le tumu ia la wa ia tu iai tumu i tangata mai fafo to tele o palangi nau te vai ati ai o atu e fia i loa le wa foi o tatou tangata Pasifika e tele o mai se mo ai ina le mo ai le tele fo io tusinga le palangi le lai ona ampe lumo la to malam lama ia ona le tele au mai pe sau mai il polisia ma le Pasifika pela on manai na ila wa vai ai tu lepa wa ese la vai le siti o Samoa il tulanga le o ai i me fa pe fontanga mele le umba ma foi o tanta i Samoa support ma tali sapaia ia me laua fai Samoa te min nei mena o le ala val tulanga o ia le si au kau fa leanga ia le au kan ko ia le fe o i solo kau fa leanga ma o la me le tau fa leanga solo le kan ko ia o le ai vai tu le man nei o le anu le ia ona tau mai lola ia le e tala la kapi tu lepa ia o te lo se o na o tu inai i lau sunga le tulanga wei nei le tatu la kapi Samoa na ua whamamulu ia le fionga le li palmia ia ma ua tu oilo ina le vai tau fifo o se ilo ka filima al malo ina le mainga na mana ia lau whalongo i le interview se tasi fo i alo le tunu na tau ai fo i ma avifua fo i a Samoa i le man Samoa ia le sunga le Pat Lam ia na fai mai lana interview le si fo i whasalau palangi nei toi le fifia fo i lava ia il palangi ia fo i le mele o i la kapi Samoa ona o Samoa o le tunu upito i sili ona le lei tangata alo i o mai pe ka alo i fafo pe ka alo i fea pe ka alo mo le awa le kungu e sau ale tangata alo mai Samoa e selfie mata i o palangi ni ia ano nonga o le o e le tulanga fo i le o le a tau fielo i ai se toe fau fali o tatu wa tala mai a Pat Lam na fai mai tele tala Pat Lam fai mai o fia nei el mela o ia tulanga i Samoa ona ola nei vai so se au masi i so se atunu o mea ia pito sile na vavai ai o le governance o le pulenga o le infrastructure o me foi e fau ai le vaenga le atina ai no le o talonga o le atina ela ia Samoa talonga o fa fe foi ona pulea ia talonga ia foi mai sa ora le ia stasi foi na olo le tunu fa pem e tulanga lava ia au masi a fe se au mai ele engi la kwalka kala ko ia ko ia kulpa se ala ko me ele au ngal na to nga me mai temi ele to nga fo mele fa pe sa ka alo mo Samoa o ke loko yes no ko nga e fa fe nga oi i perkangi el mele fa ka lo nga fa pe nga loko ele se ku o le whaingal na tu lepa wa te lea la whanononga a tala la tau ia a uso ia fo ele ia o lewa whainga coach tamale o i au engelangi tele fo i au wa coach ai man malo i tono o tonu lei fafo alan tala na mai vai
ele se social club le mele nga le sign in na ia join no de ai ole au malo Samoa ole au Samoa te tau na matua ia watu leia tangata lei e watu e commit ile whainga ole au ai le whapea ia na mai whahala na lana whamalulu fo ile e alofa telestama leo tusi bisi le tau whai mai a tusi bisi ile malo se ia watu le manoa fo ile ave ile au le ile World Cup le ave nei ia altala ia tama ia afa pe fai mai ala ko coach o ile au Samoa ile ia ona ele o lava se tai me au mai nga ke coaching ala ole o pa parents eta se alva ia so ku fa kasi umai kamai ongole au pa parents ele fa pe ngala se au se ku ele fa pe se pa parents le ola ku vole le nga ku fa kasi alva so kasi o kloka alu talana tama ia mana ia la fa longo tu ia fa mau tu ina fo ile nganga le ia tatu se ave le au tatu te o ave se au maka nga Samoa ai ave se au matua ilonga na le tatu tu ia ola so fin ngalo ye to le polna tatu falo inga wa mai fo ele fo uso ia e mana ia ke kong fo ia u faftai o na u atu nei na u so matua ma leva fo ina tautua ile o le mesiri na le anga le tupu te minele ota tele o tangata la tau ai whamtalanga e au noa mana malama leo tatu wo to tonu le finaunga fa vaenga fa faile ua nga iai matoso toile la kapia Samoa ele vale el fa tau le ona tau mafailanga e tele ia pine fa mau nei loai ua toso fa porkiki le la kapia le tunu mua o le suia o le loko le i o le fa moe na fai mai sui ele loko le i mo me o le sellable o le sell lai le au le mo me sponsor le sponsorship ia mau an sponsor ile fa nga ile lau te wila le ma le lau va ai ia New Zealand ma le lau la au New Zealand ma ai le new fit ona ia lo ma fa fonga le ia ila to na suia le mele o le te wila e sell lai le au le tu a manatu po le ale ma nei o le loko tu i ai ale anga results ele yang sponsorship so le vaila ia fa tangata na manino mamala malama ile mele au so te lei o le afianga o le malama tangata ma le fai unga le malo le o fai o le taimile nei ela posa o kama ku ngai nei tai au lunga o le taimile nei au Samoa o le primary sponsor the government the government of Samoa is a primary sponsor nei masisi sponsor o koe fia sponsor inga le au Samoa ian ka ko kilo le fai mai le sivaenga e iai le me o le constitution le la kapia ia e iai tu la fa vai intatu tilo le Samoa le ane me mano si imelia o le tu la fa vai la kapia por sponsor o fe me ia lua e tau tilo iai o le aim le ia le atu ia ta alo lana au lunga i ta misang tele ana tua foi o le tele la wali ia pila la wali no fortimine fe mai o la tu te fina wina officially la me o fe o fu ia i fina wina la to ia e o fina u fono la mena le fina o tu au i lunga pe o mele i le draw fiti na tono top 10 level lingor me ina ia auto i le o mau tala o to e avese tatu au o le mele avese le au le ko le ngol au tatu le na ia o le o results ko le money wise me mata tiro ia le foi la o tatu va ai i le mele o le au sa mo termine there is no sponsor or sponsors
e pau le primary sponsor le terminate the government of Samoa. Meaning, a faila le primary sponsor ia le whainga malo. E pule la le malo i me whai. Leadership e tofi atu le malo. Otherwise, le la ua menga leo kia kuia ia uia. I le whai unga le li pare mia le ufai. Eisea, lang foi de consider le whainga malo Samoa o le main sponsor le, o le primary sponsor. Whaatupe le malo, ile nga ka ua le IRP. Pau ale me whaina whai le IRP, o le kokongi ako pasisi o kamangi, e o male accommodation, pe a whai e au lina. A o nisi lava mea i mea kokongi o kamaka ano, nothing. Me ai masesi a mea, o lono winga, e wha moe uma lava i le au. Ia wa ele wha pe e atu ina, le tausinga o tama te mi o preparation Samoa, ele whai le IRP. E whai lava ele malo, ele sponsor, o le primary sponsor le kamingi, o le malo Samoa. Ele ai ase si a main sponsor o iai, le whalangolango lava le au, ia Samoa, ele malo o Samoa. So moa la ia, le ala ua vai atu le main sponsor po le primary sponsor, ele usita ia, e temporary leadership nei ele au ia le patonu. Ele mawhai, tasi ale tala Samoa, ile IRP, oh well, mako kele mga misala kapi ngi Samoa. We don't need rugby here in Samoa, all are ko IRP. Simia, ay mako kele mga umia. Bela le fetway, powerful latu le malo, na ilo le IRP. Ay siya, langa nga faalala fu yung IRP, but the primary sponsor, the government of Samoa. O ila ko kelo ka ia, ele o malama, lela o oso la ele li palmia. O ka sa o la o pipa isia, langa le lo le le palmia. O le fainga malo, the primary sponsor. Yeah, if I lango ma ia, ele ko fa lango there is a certain spot certain spots i kongo le IRP e mawhai nga kele e fsosangi al IRP kongo au masalo por top 5 por top 10 e kele ai i fsosangi IRP i feo inga au ngi ma preparations au kelengi ai o lo kuro se fu ia le o try ile kele se kupe IRP o nga foi me le threat my IRP 24 hours o kele lo pesa o nga mea 24 hours e mai kali ko akale ngila Samoa we don't need rugby. Yes. Atale pila Samoa fa penga em fayanga o matutamita alo yo ka alo e represent sia tu represent New Zealand, represent Australia o nga me i esela ia leo le IRP Malaysia challenge kelo la kapi il kamai island ki challenging ang kele kasi nga window la amisi kasi nga me kele la amisi ile IRP pe a faise la tu fai unga e pensa mo au le lava fai aku le challenge lava le from our platform Samoa can survive without rugby em fainga aku kamiki Samoa fai le la kapi Samoa sen ka kamiki New Zealand ka aloi o New Zealand ka ku second home or represent the All Blacks, or represent the Ioi. Fa sanga ila Samoa, e develop le sok, develop le OCC, develop ile nga le kapi se foi se talonga Samoa, au le fa fair Samoa ele IRP. E kai pe ia le se sengol me fole le employee, mal employer. Employer, mal employee. Ile fa se lo employee pour le employer. Ile ai se po le lo kamai o le alo le ko ko senga luenga e ke le controlling le company ke le yo e control ka ko kan fainga luenga e le company fa pe o man mele o kanga kala ye le mana malama le ota ile kimingi
la son kalafo kala la son io ale vola ki kala ngo aku lo utai mi la kapi 1915 a falo ngolo mai le sa kom sino leo ia la ngalela kam fai batu point sa o mana ia o le Switzerland fi na we nei le lilo nam la ulu ma la ori o le Switzerland temi na pauale sa mo sai ko le fi na wing o Switzerland tamale o Harry la sister io le Switzerland Oceania le la mano ma la ori el melo kan mo ko e o foi le lilo o tamale tai meng Jensen ta sila tanga te mala le leila o vai te tonu le na fina wina ai mo meus sponsors mo le awala e lona walu te na vale ina o vala au mai ia le lilo tamale tai meng ia ta uso o le mateo so tu male CEO la kapi nai Amerika ala e fa kalima uso e no one fatal oi foi dingo serina sa CEO o fale mavainga io no tu mai io na fai mala la fun la vale la ngai mai tu ale tala fia na mai o le ba o isi sponsors pe o fanga na fun feo ila o ia so o sit le fi na wenele lo waru nam la uru ku wai ko o le sitting ki ngai si tangata e tam fai mo samo e lo kula pa fo io kula pa lai a kalngo mai le li sa feminista o langa ke man ke lo le 2015 wa fisulima so e ole nga lai ke mi ole o kam fai ngor siti le kongole ole la kapila ole mele mole IRP ia o kamale o Harry Schuster o kamale o tamaleta o la tora le kim au ke okupe tamaleta ko le la pisamo ele fa pe o kule pan fe pa o le me le fe kule pa ia o le fe male la ko constitutional and fight le fa pe na fe fa tasi mal IRP le o te ma nei ia pakanga par mi o mele ma nei ia isia le wo va tu le point le uso ka kilo fantasy the primary sponsor the government of Samoa so the government of Samoa nati avatua le final word e ranai le la kapisamo a fai akuala ai oso ia samiliota avele ali o fa tu I o ave o ia le la kulungo le malo male ia o ngela fai ele ma fai foi le European control Samoa le mekele mas ka mai ia fa pe e ke le foi la fianga ole fa ka kau le IRP ai la ko a fai ngala ko pe ninga fiki so pe fai kali la ko o Samoa o le kala la foi ai we don't need rugby we can play soccer we can fight we can box we can lift whatever ai le papenga le la kapi mfenga sent maku ka miki ka alu New Zealand represent New Zealand o na kilo la langi ile mau o le talent ale atunu I lunga se se o fa ka o IRP esa ia pe o so atu na o ma nei ala wala fa mangal na tule ma nei telele mele o e pai ele ai se fe o IRP e pe ala post fo le na watu tala to na fi po na ele pule le avu le IRP ile government of Samoa e pule government of Samoa is not Samoa rugby ele ole akungu o ko a Samoa la kapi ne le government of Samoa e pule la kapi melna on malama le ile to tele le ele fifia nei ile tulanga le o ile le la pisamo le si me nei tele le no mo tu ilau fama manga le tu le pa ele fa pe ole atu la kapinga ku waila ia le talenya tamiti le no ia fa fo ia to ia fa mai ai paule me tato tivelo
develop le au laiki ma nei ai o me le tatanoi develop mai lalo i le ongo lima ongo fiku se yo lunga se fulu anga se fulu lima under 20 ka maiki la nga le o le e fa mo e ko le i fo la ka pir ka mi le o ko ka lia kongo le o le IRP pe afa pe o le altu langa le ai ala o ma ko i le ia ka maiki ko ke le o ma ko ku le o le la ka pi io mai lo i fo mai fo se kon ka laki o vai foi lá to foi famanianga e me tu pe me va pena ai o pole temine fato sangol me pitosil na vavi fato sangol na eta to developing ai vai a fiki temingi luanga makwai ngau le la au ngau maka ai ko koko vai la ko ngale o ifi sa wa fiki fai la ko au ye ile a le me pitosil len tele to no fiki o le pulenga ma le developing o le talini nenga la yang ko sa wa fiki sa wa fai la ko au le tu e vai mo ia la i results o le ala la vai fina wa lunga ia le au la fiki ia pe o tu la ia foi la leota ela foi lá na le au fiki o le o tangata i lunga administration fina winga ia va no fiki to tonu o le top 12 top 10 a ngisila le ka ngaka i lunga administration lau ke finga winga va no le au fiki i fafo atu la langi kako o wana le finga e ka faisa mo lunga tier 1 aisia ia ale le finga un fai sakle coach ia i lofila ko nga me o le fainga o le mele o au ka pio au soka so se mea e oki ro fa lua fa kolu le result se kalo fire coach io e fa penga foi la meia ai lo o kanga kai CEO le ele o yaise a foi ele o yaise alwa lumo se mea e pe o meio o van fa fai e fa lua long fa inga se man fa leader sack fire avresi o le fa mai le nga le kupu mai i le ota le au mai i fa mai le ma wele hicha pipi le wa fa pe ya tu o pi nga ise o nga mai le museo ese makai ka i o langa bang fa fai sau lalo kanga ka le hicha pipi le sa fa i ngon mela le fe alo fa i so fu kala ale sa o malo le sa o len malo aisia na o so tu le pom fai fa HRPP le o pi samo e mo ia kala le se ele o sa mo ni vale le kilo umatu ia wa mai longa mentality fa HRPP e develop e fa wa ile la kapi samo o tangata fo yes man ia ka ia ngai kan ka ia me kongon mele ia kilo la ia nam la urusa miliota o le akali i o kula epa i me ia ka purkiki ele ma failang ka ko fa pe ele ma fainga ko fa pe aisia o kila a leanga ia kam ka e o lu e facili le administration ai o kila le administration e facili la ilunga de malo danga isia lang val malo so songi mai me ka kupe kai mileng ele ota de ai ma se me ka kupe le nothing nada o le paule mele falang no o le kolu milion le fa peleli o sa miliota o langa o le sponsor lang company le kong i there's nothing ile ko e ola se la kapi se kolu milion kai minge e tasi ale tua umar kolu milion io so le mena nga le kau ki kilo le kolu se milion ile se la milion ko lo le u kau steady mail se au la kapi samo ai paunga ka e mafainga allocate mai ko nga meltinga ngal malo o se sponsor ke mingi ele se me so e ka kaulanga fa longo a fa le kongu kam ka alo e fesili kam ka alo lunga administration ai o kila administration
ele mfainga mai lalo kam ka Mm. e fesili la ilunga mele sa weli me ka kupe mela nga tau ai le fa alongo o tangata ia a o fai atu lo le malo e so le pule mal kam fai ai o fai il fa fia po ele te tau na fai se fa fia po me ia le la o avatu le tala ale fo langa ia tu le pa mala tu fai me ua pule tutu e esel me ta o pule tu esel me ka o fai me mala ka mai fai lungo sa po ai ala se singa ke challenge nga ka kan wanga do ka kan ngoi i mele o mai la mangi point lo avaku ka point lo avatu the primary sponsor ole awa Samoa ole government right now ele o ise sponsor ele o ise sponsor makua i el work mo se like I said so that 3 million sling a mai company le lilo nam la okay lo o ingale pi fa ro le uso le a le te fai atu o le 3 miliona na e tasi ale le ako le au ngai i New Zealand ma Australia e whaingi training e preparation mo le World Cup uma ua whai le kongi ma se LP e whaatupe uma pa se se watu ngai e whaingi ko le nginga pe o Australia po whi ko ngā level ngā kaunga o yel ka penga ngā kau ke o olo me kau preparation uso o ko ngā ka penga ngā i o atu ngā i New Zealand e o Australia e ka penga i po le e fue le tau o le plu po le atu ngā maua ia ma o koula le administration fi ngaula alfa pe ko ke le lady fi nga winga me fi ngau se ka longa sa mo lunga le tier 1 at least once twice a year mai lolo la ia le fa fenga develop le au sa mo fe kaui ma le koinga le knowledge ma le mawalunga o isi e pe ona le si melo na le panga le ota e fi ia te si le fi meta tupe e le o fai atu ta por kalame o mea tau tupe o ai wana ai tupe e le o le mea le nā e le e mamau le mafau lo tangata ma mena a me po ai wana ai tupe ma le ai atatu o foi fesili po ai wana ai tupe e le kausa ilia ai o le mea o le tuli atu le kulua se fulo ka ko au e alo fia e sponsors e le ai se ngā luenga administration o fai World Cup le na umat ni ese e fai le World Cup aka kulia no le fai so nga kupe e ave i kam ka kaimi during the World Cup awa menga fai le si fatu sa awa menga fai le si kausa ai le nga lulu el administration ni me fai ya ana leta mafalo mana ia fama manga lewa o ile lau saundonga tule e sa le saundonga a le engi sponsors ile mafai ona ye se famo nga foi le la i se tupe o ye temil nei a sa le nga kupulo le mele ka so me lo le uli ma la kon million nga en aka ko a fel le mai ko nga uma lo ele e o ku ilunga ko se sime ile tur million na o ye langa o le no plestene fo le soka ni ele la timi ma tu te ave ka makia ma ko ave le o sa mo ya na vo si fio soka ye sa mo ya ele ka makila ye a tele ava tu nei mai Australia isi le la na ave o ko penga o ko milionga ele o tu pe mai ele FIFA ia sa mo vai termina au ye sta mo le tu robes e quasi 1.5 million USA ava ko la Samoa ia ko ki kia o ku lumai le 5 milion Samoa ia ka penga mai le al ka penga ngal ka penga mai ai ngai o mai ko lengi ko ia bai ai ke lo sa ele tai na fe o wai tu le pa ele tai na fe o wai mo me kasi milion a 2 milion ko milion il me fa pe te sa o ka penga ngai e ke alu World Cup e uma le fe le fo konga kele me fai nga ia o mai ngi o mai si milion ngai lua pe ko ia le sa nga lenga mai ia ma me foi o me yo insurance akam ka e fai un ala ver ku penga ele fai nga leles kam ka lo i me ia ai le insurance nga longa ia long ka i me
Nela na fatoi. E kasi ana mele va ai ka ko ngal va ai ku pe ho fo ola skele o ku pe o ele tai. O me fo na o fia fo mele o fai el pan mia. Ka ofisa o ia ile me. Fai ka lia la ko. Pe o ave se la ko au ile World Cup. Ya ole expenses la to. Dese me al malo la fai. A tu pele na va tu i Australia. Ka ki ele nga e develop paila ia grassroots. Le ia kamaki e kukupu I foi lalo ile il taleni le ia ole foi e avo e fa vai lolo mai ia le to samo ia vai e nga milo mai kamaki nga wala le kalengi la kapi nga milo mai to samo ia oki ako lolo kapi ko ole o po lenga na le ota nge ke ua fuli loka ku kamaki ile afoi ile liki o kilo man la kapi ole kala sao ia wale fier kupe ongo su 2 milion ale wala tu ya sa mo liki ya e man ne si upule na eta ua nei le grassroots o ingale o ki me la kapi ka ko maka via foi tato ya so ile pia pak e ka alo le si ka alo le tina limit ka alo o la fa ko fe usu kengi ki fai fe au ma ka ele ale alo ka alo si de kaya opo junior limit io o ma ka ria o grassroots nga la ka pia ka ko o le me ai ma nei ala o ko milion ale e o mar ko developing o au laiti pe o e ka ua ia e tasi ale ala so fina ngalo ile mele fai unga le fai el palmia ya ula to ia ole ko develop level o talong I tonu a onga e lo le pale mele o te lo e mana o mia se committee fo ile e amata ona faule ia le talonga le to tonu a onga to e fa fo ia tonu ole matu vai taimia matu ia wai lalo ifo matu ia o to o matu vai taimia ma Filipo sa enga to o vaenga mana o vaenga o mai a mata mai la vai lalo le 9th o wifo le 8th ia talonga fo e se le fia e ka ke fia fo le onga me ia talonga tasi na vaenga e fa malo si e fo le alu tanta le onga so le o taimina ia avai mai le onga ala le ia le kalo e tau mo e foi le se confident ia taita foi le alu ile onga ma fa malo si pe le e fa pena la ma tu vai taimi na foi si le fia le ia le oli o to vaenga ma sta mo o Filipo Saen ia e mo te feko ai lo lunga malai wa kamanga ia ale o mai o I fale fiku ia e mo ke pia prime fa kasi ai lua au e kusa le o 9th le mo ka alo mai ia pingi la ko au ye lua o ia e pe o le test le ro blacks le ko pingi e fa pena le talonga mai le develop mai ina o mai ma ka pero o lo ia usoka ai o mai le uli ia la kapi ma na ia na vai taimi e o foi soka developing o soka kongo a onga o le mela le fa no ai tu le patemi ni o ye le nganga foi le tamati temi ni na le malo ngia ai le o ye se nganga foi le e a onga me uma o se me le foi le pe fai inga ngi ai ia ko e foku ai mai ka sanga le o la o mo se me nga foi le e fai on fa le lan talo o le vai termina ta to ia e fa pena a ka fai inga ngi ka sangi ia o ka fa pe ia ka sanga la le ka nga fai mele mo ka kolengi maros e pe tu langa na ia ta to na vai termi o termi ni ila vai ia o fusu anga e fai ngi e kai fusu aka longa I le ka ke maka ku e mai fai ona la o le o le developing o le mafu fau o tomititi le olanga ta alo ala le ki e te tau ona puti le mafu fau o le tomititi o le ki e le o le malo ai ia e a onga e ke o lo lunga le level lai lunga le F15 makamanga taimi nga kaulonga e fingau e alua kula kuala ia le o lau fingau nga e ke o ia lunga le mansa mua
o la ua iei le nganga ia o e finau. Ai a onga ko ai lalo i e kau leia i lunga i o le first 15, alua kuroanga i lunga i le awa le atu. O i ngā la le e ku a kolo i ilo malama lenga ia onga mai. E ua mo le mele fo mga oi malongi, me ngai lenga fusu ka miki o. O ngai fai inga roa, e ia ua umalalang. Ale fo elis ka zanga le. Nana le pai, tawon toi fam na tot fo le ile tūlanga le o iei nel malo. Ali. O le a step le malo, e fai ale yungi la tau ia, e lalo la le baba inga le malo. O la ula na tu alalo i ta ua na tu alalo i ia ula tau ia. Ia, galo ploa ia, ai ia la tangata ia alu. O le se mea no moa mai a olo whari nei i taronga le orso. E te tau ona matua i wha malama le tu la whono i tamiki. A malama ka mai kiki ko la whono. O le makua i le leif o le kalo. O le kala fo inga kama leo, le nga ka kengi ang Zila. O Richie Makoa. Fesiri ati ele komandekta, o la le mea ese mai alau ta alo i ele. A man kala kama. Ai o kele i alu i ka alo. O koe alu le leia koe whai kau le ia kuskula fungu. Inga ia o walu o ka alo e kusa markula fungu. Ai waila e ese le maa ngai o le melna. O la melana na whai nei le au soka le ori ia sa moi. O te alo e wha malama i le tūla fono. Ina ia malama ia ko oi mele o la ngofu ma ka whasi lau whali. Ia o la au ke wharongo ko la ka whasi lau whali. Mane, leo ta le tau o le mele ukaka na ngongi i e ke mingi. Langa o le ua o tumtumunga ta i o le atunu. Ma le ua o ina a fia ai le majority o tangata nu o Samoa. Le ua lafo aso ma tangata. Le ua e o a tangata e lila kapi. Ua whaari o na manatu. E iei tangata e whaari o na manatu whaafia poto. Ma whaari le fia i anga i le lipari mia malana whainga malo. Ai a whama ia i si vai mea lea. O la si vai mea lea a leota. O i whainga palota ia. O peo i le e whanoa noa i sota i tatawhi. O mea ia le o politi saisa le tele o mea. E tau te musura le mea fo le point o le whinkara. Ia pe tusi le 5. Ai langa leota a tatou no nofo nei mau ili le lei. E sa on meleta te tara no ai. Wa a fia le lakapi, ona o whainga vaenga whaia. Wa a fia le kele o me kongo le whainga malo, ona o whainga whai. A o whea me a mata mai mea. E a mata mai whaia inga marko ila popo kule. E a mata mai ai, po whea le me filosofi i ori e lango rangoa tu le epa ma tau whaaleanga mai. I o rato malama o i le a matanga o mea uma o le whapea o le atunu uma le ai o ngā whai tupo mea ia e a o ina e to tele e a o ina e to tele whate ia uma le atunu te loe o ia te oe o ia ta o au ia e mo ia e kake e tasi le mea ta ua o te tilo ia i le leadership a le sunga lauria le malitoa. Pe a whai e pe whapea. Olea, don't ever be scared e whai ana whai unga. Aua na e whewhe whai unga. O le whai unga len whai nei le melea. E le se whai unga whai ngofie na talia tangata. Mai se lava tangata e langolango ina tu le epa. Si vana tangata foile le malama i lakapi. E malama i le tutau talonga. E malama i le o kena i singa o mea. O toa nei lola i le. Ai, e tu sala le meleanga le tupune le ota. Tu sa por tangata e malama. Ai, e falala le ta ofi piki le mea nante langolango ina i le heita pipi ma fast. E ki nganga i lola sa o le mele whai le malo. Ai ka luai mele le pale pai so le mele manguia nga o le tupu nei Samoa ia ma nei foi mata no nga marsunga le ia fo mai ia pa ona po o isita maiti ia o la to matua
e lango le ta pipi e anga va ai mo me to finga you ista meti fo mai au pusa to le mele ava pe loka maru ki nga he ta pipi ko vai que vai se me fai o yo o fa pena o fa ai tu au le nu talu ai aka mano le so mo ia lo tala le fefe ar kala fa ya kama lo ala vale ko kasi o le o lo na fria ni le nga duenga le anga le tu tono le tu ana ualu ese malita pipi o kau kala ku mai kau yengi se ko foi ale mere te tu lai mete mile ile ko ye masisi ya vai lai kala ye fa ngile ile ave senga e ta finga e malo o tu pele mele ia o tele lo ia o pula so finangalo o ia oka e o le langi lo fia ina ua faile fai unga loto tele le li parmia alela ke faru to nafi pe umana ona nafi e po on tu atuna I believe it was yesterday lena faile fono ale uniform lena ai o emositala lena fa pe faile Sheraton na nafi che fa mi so finangalo fa mon le hotel vanga ele out maile resort esa onan faile fono okay ale baenga maile IRB ma sunga ile li palmia le fionga le li palmia e ona fono foi la ia le malesi vaenga le ye nei le lakpisa mo ona o te loa e ula tau ia e matua i scared lava ia le IRB ai le isa sa mo i tono le ole world la rugby e pai mai sia tonu tu le pa a ole nu ne o sa ole au sa mo o se au pito i sile ona va ai uma i al totele e o ai palangi lai o e va ai uma i le au le al mansamo langa ile ngata wa vatu ita maki ele matua i le lei la vai tono le au a wa ye foi sia ko ngo ka alo mai ke le ko maki mo e pe o tasin na me o le te loi e fa fe ile le IRP lesi me le IRP e lo le IRP o le tama fai e afo e counter attack ia soka o ala ngol soka o le soka le lalo langi ako e o ai kama ngula iki ele lo ele fafango o la soka uma ka uma o le mela le IRP le tam fai ia sawanga tono Pasifika ina ia lakapi uma ka i ko Pasifika ina ia mai to tonu ia le lakapi a fai nei la ngofo ma wala ko ave se le si pou ku ko Pasifika e ma fai ala ia pinga fai mal fa le kala yo o ese sa mo uma fa pe la ko ai vai wa ko o sa mo e o ko ka ma fai e fa leon mele inga ia awang ia vai se la wala ku o mela na o tik sa ola vai ele IRP e sa mo ai va ku yo ele o ka nga luer ka le e palmie yo o ka ko masangil mele em fai an ko fa wa ka ko me ka ko yo e se ka ko ia yo ka ko ngofa ko fa e ma fai an ka ko fa ai sent mai la ele ka ko ka me kila ko yo me ka alo solo yo ko fa fo mo en manguia na fa pela ka ko ngolo en manguia ka le ka alo le il talen mari ele ka fai lo sa mo i ko ngol lang alo ka me sa mo ka lo mai ya ka me kile o pandi aki le ka lo mai o ai kaluang wakur ka mikinga makwa sui a ko le o ai lang me fa na temi lai wale bang fia li kaya ka mikinga but hang on ya ai lang ko sa pe se fu mi ke lo su mi ke la ko ka mikinga ko sui a ko le environmental le o talo ole fa fe nga la IRP ya ka ko tu le pa la ngo ka mi e ma fa ya ka mikinga sui le au le au le kasi le ia lang iba ka ia afia malo ia yang isila ia pingi ba lang malo ka luang ka lo ka mikinga ai vai foi like time o malanga fu ele valili ia o ia pese sa mo la kikinga o ngofo ma ia wa pese ma le environment nga tu lepa se ole fu ma popo ai afa pe pole ale le o la au ka lo ai wa ko ese loko
ele se me mo vai a presio le World Cup lengo umani Mm. stars mala bol sokala I kung le o presio alan me ngoi ele yo lunga ile semifinal Mm. na Kasi nga awoki o World Cup ya lang foi e outro star uma tonta ni ele ai se mo ponga foi ele kalango fa kasi ele mo ia ka kalango foi ma fiamali ala ka alor ka kaya mo ngai le aula le au e fai ma u fa te ngole au le e langi tu le pon na vai temi no follow through ai al ka miki le o pandiaki nga o mo nga o fai decision al ka miki al ka alo mai ngale o e lang o pesa ta almo mo Oi oi nei sa ta alo al ka miki ngai sai sa nga ka alo mai loi I le Chiefs ta alo mai au foi e alu e lo ka miki o alu nga e langa ia kon kala ke oi ai lang na kung alanga tamiti na lenga la koilo piki elo e langi nga o moanga nga o umanga le lua tau sanga o taalo ai o manofo yo patata la pito sili ona ona mana ia ai langi temini so se mea sa valer ka miki nga e kuli e canvas o ona ole o toinga environment lengo nga ba ko kongole au le pito sili na tele na batu tamiti da peke e tau furiale manatu so le e take perka ile mele le afianga o la kapia Samoa whapokiki ke le o le afianga au Samoa i whapokiki o ukaria inga mutua i utaria lava le au fou e fai se au fou fai se me le mo tupulanga fai mai e Samoa ai whangaronga tā ia kia usole ngai ko inga nga maka meri la kapi ma kau whakupe mai e mesori a whai alu roa le se yungi silinga mativa pe o le yungi a Samoa le se mativa o le yungi la kapi a Samoa le se sela kala le whai atu a o le kumaro losio ngai ko inga i Alan Gray Fisoso o George Meredith. Usko ingana o se Yuli Paul Warwick. O ngai ko inga ia, e mo ia, e pei o le main sponsor lava ngaka mi, usko ingana o Alan Gray. Uso e cample au o mea ai pa langi le hotel e ai mkamaka alo. Breakfast. Kamiki le whangaruanga lunch, dinner. Ke vai o ko ye ai le fa pe ke minga se vanga nga o mo se tu pele yungi ia fa ko aka o peis ka malo nela o mai ni ka ngi se mo ka nga o sui se a fo se ale pa wale me ke nga ye o mai tanga tai fa ia tu le malo se yo ese asi ko nga ko la i ko fa le yungi le o ko fa se singi la kapi pon me ka ia o ese a to e fai foi sisi me fo io e te penga alo wa ma na ia o ese ia fai ngo fie ka ia o ese a ka kia mai la kapi i nisi ia fo ka e kuai platform ai fo tangata tangata o to ia o le ma fai a te ton vola uia o le fai unga o fai ia tatu i ole o le ona isia se ele fengo a kala ngi le o tale mele o mafuana le me o ko marore o tule sei o ni fa seina ia no natu sa mo fa petele me na faile vai te ia la ia fale la ku a peno vai atu ele o ina fua ia e fua i tangata o le tunu e fua le wolf o tangata o le tunu ia tu le lei tangata ma ainga te ai le o le fe I lafi o fare ki kele ia ai ma ki kiva ko kelo la ku so pe o ngale ele ngale la kapile ka ngoa uso e taketa la o kilo ile mafuanga le me puna ma ia le anga o me ele fa pe o ka kukua ia ko ingale ai ke va ai ke mi e o ke mi o lo fai ia le me o ka faleanga
e malolo le lava la ku i fo le pu o fa pe na ola la se mele le tu pulanga fai mai sa mo pe a fa pe ngi le mele ole a o tangata foi tinganga na ko lo o me ko ke mala e fa alua lo no foi inga se la ko van fai sui ke kai ale me no foi o fa mai le tu putono le tapipi le fa tu e tosso tu le la capi le tu ma elo ai fa perta tu la capi a fa longo me ka kangoanga e ka ka io inga me ke kangoai e te tau na i oina, langa ole ngata i tono le wharefono ma le pale mene o Samoa. A ua toso mai i le me iei tupulanga lau tele o le atu. Koso mai i mo le fio ese. Ma to finga o le atu. Ai, yoi, o se pale menge lako ai, se hita pipi e ia malong ai. Se pale menge nga o ia ma le hita pipi le ai. Menga linga i kai i parmia ma le wow le loto levan sa loko i kongo le malo yo o ia nga fai pe sa loko nga upu e aki nga upu so se me le mfai ko la upu so stangata el wa ko nga upu e ifo tangata uma o nga mentality nga ye malo le ia fa longo tangata uma ai a ki le upu fo le fai le mali to malongo ko vai longo ko vai lo ai fa longo ia te o Samoa ai mana tu lo ia fa se upu la te su mai la sunga tu le pasai lele i lo no fo vai lo ai fa longo ia te o Samoa ai misi apa yo ele mo kale tala la le ka kana ngole reality ele me le lengi ki ngai lo to so me ia lenga i le pape ai me la tu o po fe na bon me falala i ka kana ngo so e abia i le mata o le vai o le ale maka le mea lea o le loto i lalo i lo fai ina ana i loa kumalo le fai ina o le mga sui se kai o le tapipi o le mga fio atu tangata fai le tapipi e le fa pekau ke feika le tapipi ia feika fa feo le mea kako ulangolango uma mai ia ai ala lango feika o le fa alwa ward tangata lea e lena o ia se tangata e to tofi le atu e ta ia Samoa o longa mentality le ia e uma loa u le system fanto ta ia Samoa ua neila sa ma fofonga le a kilo aku ua well developed Samoa for that little time a mata e for e le fenga maro o kilo ai kwa ese ale blossom le ua tu lai me le fenga maro te mi ma fa lo so Mana ia le toe the ta email ta tananga na email. O la fesili le o te fesili le uli. Nga lo ese tu le pa male ta ino le la kapisa mo o ese tu. E lo ese mo kwa le ia maskupi. Le o ko yen ka longa o ko sile so le tono le tunu. Ese kupe o ki results Oki results, oki uma ia grassroots, oki uma me uma. Ele ose tai leila na tu ngame. E ke ese ole ai ma se me oki uma me. Ose ko le si eli lenga ose ni. Ose ko ko lo e mlang kol million. Malonga ia manga. Ai ole a lango uma ele tunu. Le lawa ba ko mal fa por kiki le kongi. Ai vai kunga ele o koe o ia le kungu inkupi o ilungo me sao mal me lau tilo e manu ia Samoa fai le fongo fai menga fai le fongo nga le ko ongo ga ia au nga i le fongo le uri ai ko lu sumo kupu ia kalapu nga i le fongo le ale al pale mia ma au anafi ia lenga fai fongo ia fo le ale lapi Samoa le fa pea ia ole a fauka ko la fa ia le yungi ele ale vo fa mai fo ia panbia ia mal vaenga le ia ole o au e fia awai le me lo su mongupu au nga kalapunga i anga le ongo kalapunga i le uri o fe la me e lo e malosi la me wala nga le ma fa kalapu e ko ongo i ko i le uri fa pe so le ia ko ka ko me ari fa fenga
e winga ngal ko lua ia ka longa umal ka ko season ngala ia tanga melna ale ala vai e kau ave ala wali ia lang ola wo ilungai o ave la ko ngo ilungai o i meri ala IRP o fa pero la ko ia pule la IRP sa mo le la ka ngok sa ok la vai le te o lo nanga le fa mai ka sa o awol pai pai ia le ipon mi ang kau ko la awol pai pa ka pelo mal pai pa ia e foi long feng la wali bakela inga lo man ya tulangan na le ai sa le ya la sa nanga wa fa por kiki keler ko inga le melia le la wa me ko inga lu ku mai o maka mai yang kama ya la ko la ve yang kama kai pe foi al mele ye le il malo pa mer ko inga le o me mai ale la ko wa mo le po male su kai yo o le isi mea uso o mea o sapiunins ke makaulia ka ko o fesa o sapiunins se pulela ka pisam leanga o sapiunins la ko ke filfilia le kai ia kanga kai ku mai sapiunins o sapiunins la o tasia me kanga ka kau o ngakula i mai ise tulanga le ina e fai ofia na maua masuia ana le sapiunins o la ko ave se samiliota o la ko ave se leanga whakakalia i ai le whionga le liparimia ma le whainga malo ma le primary sponsor la ka whangare upulea la ka whanganga le primary sponsor e more powerful atu ai o le ngā luenga lea le ave se o le suia o le afoi o le ngā luenga ngā kangaka ia sapiunins pe fiangi sapiunins i kongo le atu la kunga tumpu la i malosi mai ai au le muli fole le muli poinsa wa inga la le ke fano le maturity o sapiunins lo manga o suile ya sa ole o tala na no mo mai o i lesi vai nga le na matutal no sa o ai o fe mai ya na fai fo o vai nga ye no fai fo o lesi vai nga ya le afionga le lipan mia ya o to tele yo kalapuna ye ai sa o ilo sa no ngana o sa piunen sa la to na suia le kakale no yo alanga tulepo te yo mengi o palo ka ye fai kele au kami kua nga ye menga ngal mo mongo ko ye singa mea ya ke yo fai mai ya le yo ka ko kalapu e o nga i yo a o nga ia lai mo wa kupe ai o ki a ko kalapu le ko so inga ko me e va pena lo ngona ye e longo fiar kalapu yo lai sa o la ko me le o lang me e lo tiro e tala fe ngai mo le malo te minne ya o me karsia e ku mau re kali al par mi ya ma ese manga ise simel la kapio e fingari le ole pawa le mele tate nau ye fo le tu le pa ia develop le grassroots le ina ia mafai o no o tu lunga yo taimi o coaching le au Avondale College ole a onga le se a onga la kapila onga le Avondale College ole a onga kirikiki soka netball le o mai ia le Resimsen le netball ma tene le Resimsen yo i uma Avondale le a la kapila ia le tele ise ora tu lo coach ia tamaki taimi mo le o malo ai ia Avondale ise awa Kelston au papia Kelston le pois ele ai o ke loe o la o makuanga isi ka makinga o ngai oi ia Avondale ele i malo asela ko a o tulanga la voelele na fafau mai ale mato au o la iki ka makia o lai lalo ile under 15 under 14 ngo la ku coach mai nga mato lunga le second 15 le langa malo ile au kes pe malo ka mga kalkama kesinga o le winga la na la fam talanga tulepa mata ona fau mai tamiti ala iti e o mai lunga i wa ma kwale leila ma o to mo mai le vai tembi le o to mata to ile tu la ngol talonga fatino ino talonga ia na pona se to fa po tu ta ku tulepa mana
ta mi ese malakapi. Ia. Kele meunga. Kele lopo e manatua le vaitemio. Lango le pisa e faitau pi, faitau masei ia le tapipi ma la tu followers. Te lopo e manatua se li foi le sa minsta o tupe le temu tulepa. Famuina li unga. Ia. Tango ai po pele menga ia. Faitau miliona le ofisa le tupe ntwe alu le faingolo na ofisa. Mata vale. Alu ele 4 miliona. Alu ele 4 miliona. Ile tangata to tasi. Lena toru se 4 miliona. 30 millions. Na alu le toe a foi. Faia o lona ofisa. Marita valen ferro. Ia spent ele toru se 4 miliona. 30 millions for one minister. Kasi le me yes. Kasi le me kong ko kilo ia ile tunu. Langa le lava o mai le ori ia mapi ka kongi mai la ko kongi mai le ama le mas ka su e masai mai. Kasi le me kong ko fa fangu ia le tunu. A o minister tangata le ia lo mali. Le ale fa pe fa tu mali ona la. A o fainga na faia le heta pipi. For 30 million spent on one person, it's a no-no. Ele ka kaunga kupu le ko inga mea. Ia, la sufinga. Ol fesili la tulepa. Na yeni so su enga ale toi ina il te minna o le tapipi ietupi. Le paualanga menga fai. Fa malolo li unga male matofi minista. Paile menga kawi le kupele. Kawi le fa malolo. Ai fa fesa mo ako le silsila. Nga yeni so su enga ia mea fa ailo ya sa mo. Or kupele ngala ngalu fem no. Ngal pawan mer ko inga fa malolo uma. E maliwa se ikulo foi rest in peace ya. E maliwa ele ko yo o fa kasi skofi minska ia. Asia. Kuso le wo ngofor ko inga ma peyen mele ai fa fesa mo ako le silsi. Ala lang mele fa temingi. La lau mai ale ngo yo lauli mai le mai kania nga nga fai nga mai lang afile fai mai. Ai ngal pawang ale me. Ai le fa penga ngo I fole le ngo se kupe fa pe. Ko su milyon nga ai le ko kan ngo inga ale kan ngo inga ska mai bele le nga mai. Ai le fa pe fo se kupe nga mai lauli malito. Le ola nga fina. Ale ngai la fa la wa Lenga ila la wa nga oima au mai fa fia lunga ia me. Le la pela amaka ngalu ile ma fo tantal menna. Ai fa fela mele wa le wa e to la nga. Fa fe o yeni so so. Ko ni o tonta mai. Ko su milyon eles ka mai kupi. Ai alu mings ka ko kas. Ofisa ka vale. Ele make sense le falon. La telefono no. Na e ke makaudio me uma mo ia. Pe o ia over sieinga me uma o langa va ainga fa pari mi o sole o sa o kupele fa fenga alu kupele I mele fa fenga ale ai le lo fa mo esa ia fa skupenga ne kosum yonga e moni me o se ka vale wa fa por se Mercedes ia e on Mercedes ia e pengale e milyon ngai al wai pa fa pe ola makwa e al ko nga Mercedes na Ya ko nga mele, ko su milyon nga sole. Ang ale ofisa male, makamale ma. Ya na. E o le fia langa ma Ang ka ko uma pai ka ko ma fa fai ta tu mata le ko kilo uma ko I ala me. Abo menna na no foi fa malolo ia le orita foi le stambale a chong. Ya, sua. O menna no foi fa malolo, o le aba kulipo ke sua email. Ele fica. Ang for ko hingan fa malolo. Yo baila ele. Ele la kiki mea la nga lenga fuli la ku.
Fai aku la ile ku ngu fa alimen fa fi pokor ko ina. Fa fi me o le a le masta o le ama le ama le a. E wala. Kula i mai a le sasina university. Sa waping ia ile menga kai me. Sa wale fama university so le ima kwa mwa ko la va ile university of. E ko le simbe. Ko ave vesia ia le vesi I fana ia na va. O uanga interview nga mo la audi. A fa fo mo ni pania. Na tari ina tara le fai. O na mo mua fatanoa le o la minsta. I fana ia de vesi la vanga fe mina vatu na smako la tu fana. O le memo mua. E le mafai na tupu se me ai mai o fana. Ana smako fana. E taula na local laude le malitoa. E taula local le fiona le pania. Ai le mafai. Ai sea. Nang fai se tu inga ye mai. O makala ngola male sunga le ipania. Male fiona le ipania. Si sa ye. O le tali. Le ina vatu fana avatua ile lai sene. Le lai sene la tu ainga na vatu sa o ai lunga le tutongi na vatu ai lunga le sene le ainga. Tola na vatu mama fana na mama ai le fana foi na vatu fa pe fa langa fanga iska ka ola. Io. Le ai mase ele mfa fola ele fa penga waku ave fa nga I ku mai merkas le ai. Na vatu lunga le fa nga le singe le ai. Ale lava le longa se me e va oi ma pe o ka ko pa I mei. Pa pos fu milion ali un. Si ka kulang lang ma ako na man ori. Ka kulang lang ma ako na o ka nga sole ese sa ili masai o ka nga. I pole ale me ele ngata la ile. O pasi foi le fa matala le le fiona le pan a oli a mai se fa matalanga le fas male pasi yang fa ngai le fas se la ko ke pasi foi fa pena batu ke mi kalinga malo le ai a oli a mai se fa mala a fa pe o pasi sa o fa o ngoi la audi de marito e fa leo lungo la workele Fau leo lunga la workele. Nga leo nga ka udu. La menga leo e ka ofi. Ave fa pui lauri. Ai koe ave pasien malu pe fa yo le sa olato. O va vara ye fa mangingo me. Ai le longa se me fe alo fa ile fa pe o ka fa ye pui le fionga li pania. Patole we talk facts. Smeka ka ye. Ka kilo kalango foi purani me ka ki kalango ye me tau sa me kalango ko isu ai mo ko mga ya ai man tu pasi na foseo ai ku ai nga ola pala o ngai le se fa ka o fai mai ole maintenance o pasi e se tonka e la se o ai la 1 million ngai sa boy le se mga asa foseo asa foseo le pasi ona wo man mena la yo na vatu a pasi la nga ia e au nga ia ku ngai fa foi e motorways e alu sa ai foi le pasi na wala ngo pasi e ke le afi e ka kawang mga omia le reach o le mai la le ta we ona yo sa mo ele mfinga nga ele ngi motorways e ka kala ia fi pasi ba nga le ol pa mia ba ia tu ye ola ku mai pasi ola nga folo ma haya pasi termina na hai al polemia mai ile malo ia pasi e mai e puxe la ko fai lo ma ana o ver coino o ngoi ele fasi ia pasi ele ai ma me le avo le tusi e hai pasi e mai e fai ia il falo lo ia ko ia foi le ia le o ele ia se si mga mia e mga oi pasi ale anga le pare kasi pasi ko ki a milion ai fai al menga e o a milion e sa mo ele mga oi el pasi me foi e to foi na mam la mai le malu le tunu ele o ka vale unha o ngai sa mo le ai e ka vale o ngai sa mo e ka vale le o ngai sa mo e mga mia le ka kala le afio ka vale kai mi unha alu e lungon motorway ma mea
Al mela le kag mai okay. So ole ano lo fa mai. Ya bai, pasi nga al malo nga le ngoye el fast. Au fai mela ko fara ulo. So ese lo fa ngo. Ai la tu ton le ol palmeni. E fesi ke lauli alo ngu. Kung ia si fa ukara le oka sa mola I ka vale maripe a. Ya. Fou ka vale a kukuso. Eso es male pati ngengil sila po Australia. Oh, oy kya ako ile ka oris ka ba? Si dia larga kan ko ilo fa pengalang ka vale o ele ko fai. Mana ia. Leota lua se lau 5 miliona. Lua se lau 5 miliona le plan asi le pina tu meseri le pulem le vale le. Tu man vao lea ua taunu ua tu le vaenga fo le tasi le me le vaenga fo le AIP le Asian Infrastructure and Investment Bank. Yes. Lea la ua failo mai o lea ua fato ai le mana o le malo. I le vaenga lea. Le lua se lau 5 miliona. E avea ai a sau airport e fai ma international airport. Vai falou mo meu le tau o le fai ia tasi le bank fo le o falou tu e fo ese mai le foi le Asian Bank le masini ese le vai ngale me kau in alu tele ma tau investment infrastructure ma investment as finanga tu le po le vana ye sa mo bank le o le vana o sia tu ai tau la vai la loe tau mia la vai la loe le wali okay ele fa alia mai ngai lunga ile lautele ole tunu le la wa tro malo le fa ali mai lo le mela wa to ia vai ngale ole tele ona ia banks fa pena o tu mana o ia samo mana e fa me ia samo ai lo mai samo pe fund for without interest ko ya me fa pena na man na ai ngo fa la uli im ka mira lo ai nga ola ko wale manguia I de vale ala ko wale manguia I ma kampangia la ko la ko wi le manguia la lo vale le la wo tu la le va nga le wo tu sa wa ta dia el malo o tu la ngala na le la ese vuelo fa tayo na uso na tu la mai se ba fo ia so fam tai na tu la mai o la vale o tanto bueno falong fa pe hicha pipi kwa malosia o hicha pipi ku al malolia sa lo ka mitinga ma kwa kango la vai avu support le malo ala la email o funding so o me o mala vai on la vale le u fa le yo ela tunga ngangana asau ma kwa yo agree for ya uia ai fa se international la I o ya sa o la mtua man wi fo I tonu ye o I sa vai la to ia ka o te me e fa se mlai vale lina ya ula to ia e mane tele fa tai fo I o le wa dia mai ma wa fa lo mai luma ita o me piko sini ngan ka wo tu le o tato fai manatu ia ai le se me piko singa le ngal fa lo ngokunga o la ka kwai kala fu I fem fia le ia ale le fali mai nga ya ka ko pola me nga le nga mo le me ela wo mai ma lo le wo transparent ba me to mai ai ma wo le o al ka metiti wo ingalesi me le ai ka fa nga wo ingalesi ofisi mai ese bank le e ma ya la ya o me na le wo amatan na develop ia ma fo tatu tamit sa e fai na ele ma fo tamit ela tu e fai sang pisin si samo ai alu e mo mai so ngi ko nga me e pe na o le winga na le ona le de fai lo mai I malo le tunu on tatu fai manatu la ia le ia e tasila lea atina e samo a fai ngai e pasia mai o le matua ke lea o lea le la kam fai fa international airport I sa vai asa ia vai kasingi me ke le pa o nga o kala kulola ia le pe ka ke le ku fiki va pe mai suva asau
Wale suba pia pera ko Auckland LAX asap. Kuam kau kian mele la ika ko o se vai ala telefon man yang eu foi lá inga luenga ina na vai me le a telefon ia nai tamai lau tami lo sanga le no la toi tulepa ole mo koi kele a onga tele tamatiti la onga temin nei ya o me sa o tele vai la so ngau ia pia ke vai ko kele a onga wele onga pia wa ku mo ina tamati mai tu ya temin nei uma kwale lei foi ia a onga mo lunga nai sa vai i tua le tu le e nga foi la le fai o meio e mo wai nga luenga tamati nei i ui fai ia ma e lofa nga luenga i tono na valele o ato nga mea ofisa o ato nga luenga ia ala e fitau ia pe ola una i loa ia i tu le pa il mele mana ia me o amata na fau sa mo te mil ni ia awa le la ua fa to ai yo fa to ai le malo i le mata upula le malava le asau au te le lopo la au fai se mala ki malava le ki avia pe lau fai ku nga po vi mo na ku nga po se tu lo jamo Gero ko lo mili mai runga lo pa mai se lo mika po vi ma po ai runga 3 million sole ke lele tu pena ngoto ina o silingia foi la silingia company lena fai wa fa mai e sel tu pena fa anga e fai umai le ai umai fo wa makwasi dia ku wa tapo le ku pele nga fa anga fai le le vale le il company len fai ya company ya kamai ko i malo kambai nga mingiska nga la se ka latest mai sa fatalua male famsno ele to mo mai se tala ya sa fatalua paule mea lena mo mai o le fatali le tusia tu ya fo le vatu e tali to i molianga yo vatu ya te ya kwa o pe mala uanga fa yin nga na so mun ya ele to mo mai la se tala po wa fa se tusi awa o tu langa na lo winga e fai i loia i ona fai le loia tu se ave anga i o e fam talai fo la tu ia e mal tu langa la o ye pe fai se fam sinonga i le me pe i o ina ia le i tu langa o le tau fa me e tu ia so le ola ku pe fo le nga ba ko New Zealand e ave masafa o ngare mo mai ia modi o le ko sa nga inga soli fai mai wa ku fal ku pe e tu ya ono le fa o lana fa ala wi lo le ia pa lo kai ko kele le si te o fo ya ui ia ka kai kongo le ku malo ai o lang tu nga mele tu ia na ka le ku malo ale fai ya si o eli lo ke va no ku nga yang ngia meringo seri se te fai atu tu le pai o tangata ne o matua i faa le anga ina ia le tatu malo le oli ia le fo wa pipi e tu imsio eli sa ko fa pe ai ngal fa sar laua al menga ui ngau fa sar lau ai ko so ko nga yang be nga fo le walwa ko tu le tu ai mal tangata le ina ia lu ai fai le ia le tangi le e se lo te fa no ia esa oile tala foi ale mingiskau famsingonga le o lena foi o fese me ia kuyanga fu nga me fa valvalea tu la fo fa valvalea e o fese me alga ka le ngo foi o ele makai o ai lo ko ave il famsingonga ia le ka ka le malo sure
Wa le me fona na la ve ai le mingiska o famasino. Ala kwa kan kai le ngo foi ol ngu ele foi meio ala kwa ave ia le mingiska. Ai ma kwa ali e famasino. Ole me bito silil na no wo foi. Ole kali al famasino. E fai le case ol mela. E se lo fango ngo ngi famasino tu le. Ai o fango ngo i. La sa nei te o ngaloita. Le salente nei na mato fai lotu fatasi ai male le fionga le I famasino ia Leota Raymond na Schuster. Schuster. O si ona nephew malonto lua e mato te lotu. Ia te la o wafia fo le mato e kalesia fo ia e ovo. Tonu fatasi mai ama lok fakasi koilo ma si o nephew le fo mai. Neo mai nei o si onto lua se gen fo le fo mai te pik. Le la mai whaingal wenga le I le middle mo for 1.5 year. I middle mo I anto e fo ele sa mo mali e ia tu lepa. Kato tal no lo mal famasino. Ia o fato le ia malo ale finau male. Ia ai akas kama mai ia whaingata da to tunu ia ala la vai mana ia la e solo le ia le malo fo le tu lai mai. Ia faftai fo ia malo ia la solo le. Fesiri malo mareli o fakuro o le wali o le o mai o le ke kawanga wa ngofo ni ke le afa le ave e New Zealand ile aulaki ka vale mal fale mal ko kongi o mo ko ke le ya a me kala fo msingo ya so le ya le ngofo la o le we ko sing ma ko fo o le kom fai ma ko o akaro fa pelo mai la ya ese la lo fie tu ngata tani o lona loto malona fatu ato alanga kala ia la unifu ia ma siontolo o la ua ko fo isamo ele papel mai no se si tu por tu pepolea o isi fo training sia e mau I le mele o mai ne fenga lunga ia ona fai malanga ilo ele to ai samo chef samo maliela vo ele no kan testing ale le famsino te fa pe mal famsino ma yanga ngo fo nga nga ke le ku pe ko ka vale ko fa ia fa ma ka rom singo so le ia a fa ngo fo li ma fo ma I le ole kam fa fo ma ko fo ma o ka le so ke ia wo e fa pe ngal fa ngolo la ngal ngi o ka ko fo wa wa ku pe ai akas ka ma ia a uma ko a fa ko le la ki ngai le la ko fo isamo yo ia fa pe to fo ile afion ile li fo sino ile tato maftanga ia e fa lo to fo il mato fa tai fo ia ai me se fo ia fa manu ia tu le fainga malolonga I New Zealand wa leo mai malolo mai anto fo la ia le ia ai o ko fo mai ia le la ka wa nga ngofo ni ia so se makapu ka penga mai nga ia ka nga ia ko ide le ole si na pawasi to mai bele esele lo fia lo vai tu le watu ai mo meu company o agencies foi ese ia o mtanga luenga ese o le watu e support mo no fai tango tu foi ile fionga ile minister o aongo ia ma tu ole professor foi medical la o mai ia ai olana fa fitai tele ana o mai il vaanga le Swire Shipping Group male Kirby Institute mai o I Wales no atua Anthony na te tala ia lo ia le minister onga ia le mele o le fatai ila le minister onga ia le lato lango le me foi le survival cancer o kalamena o vaanga la ia le o sosoni tu Samoa ina ia watu ia fundings ma watu uma me foi o masingi ma mea ina ia wa tele ia naitinala iti o fano so ifua ono le tulanga le o le cancer le ono le ai oni le ni me foi le e fatino inga luenga nai fo mai o le la o so tau o atu ia le vaanga le
e o atu e avatu la to sosoani na le la o mo e masinga sa mo ia o mo e foi o nga o tanta o e avo e faile fala wilo mele o le survival cancer ia mai sa to nga cancer e se la ia yo tu le pa o famanu ia ina da to moni le lo sa no ngal mele e kai pe fola ai pilen ka karango ngai ile na so atu o banks ma nune e atu ma sosoani ile ia karusia ia maua e mase ia le foi na luatu le pare mia na la tuian siakinga e wala o tue o stadia o so o stadia se ni ele lu se la di mas fulu mo atunu e fa ia fa ia le la vai atu e ono fulu milion na le atunu ile grassroots ale rugby league so o fa manu yanga i te pau o soka le pe le atuna development le samo ia tu lepa o le soka foi e samo o te tau foi ona silsila e le malo ton silsila e le malo e mana o miesta te la tue e alofa moni ai le talo ma ti developi ale ia tamaki te lo le temino o le ta milo i tua nu le tua isa vai ina ai sala ia la cool malai ngau au poula ka pia o fa silia tu ile i fa ia ngai fa me o le ko fain la pio o tau fila pi o no le misa so o tamiki o so le o tala no i sia wole na mau IT o tanta la e presidente so ko nei ile si kalapu le ka o Glendon o fa es el man yo ka mi ngai e develop o so ko yo o le lai mate ma fo se me fa pena ai o so mai lo malbele al FIFA le o la ko fa ka wai le la ngofo sao le stadium le nga fai le final o le FIFA ai kui ia le atunu o New Zealand la le tano ia o la au mai le fanonga le FIFA nei a New Zealand ala ko sangi a kui e fa tau no e au mai le fitu se fulu milionga US ma New Zealand o tele lo la ya Samoa pela vela ko second child lalo ia New Zealand ono New Zealand le representing al Oceania afa pea o le mea foi le la o le soka Samoa a malili e sangi e Samoa e sao le mea leo o longo winga fiku su hoi milionga o ia Samoa o le mea lana leo te vava iei pe e na o New Zealand la vea iei mea afa pe e mali e New Zealand ma mali le Oceania o longo e ka foi langa mo se kupe Samoa mai le kupe le mai ani fano no tele au tulanga le soka Samoa tu lepa taluana ana mele soka Samoa ngaka le yo ka alo le kai mo ka ko iei o le ngai ka meki ala fua ia ka fakai ka i nga la yang ka fiolo lo mai soka nga vai ping taimini o le me uma ala vai fa no la vale le soka ale ai la ta meki o tu fafu ngai o mai ngai Amerika ngai iske mai iska meki leo aku ngai amako o le kele o mako ma Australia ko ngai ka meki o ko kau ave le a mos ka meki o mos ke ngai o pe kasi lua mane la le o ai sila la e o le kope a ko le FIFA la ave o soka la o Samoa a mako le ngai ka ngai fafu ka ko e fafu o le developing New Zealand ai o ka alo mo Samoa ese vai dai ole tulanga lana e foi le o so elo te fa no ele o fa nga tawina ia tu pe kai pe la ka pin mele o va vai pe talo si ia fese to fa ile le fiong le pan mia ai tanta ai foi ole karonga le soka mal FIFA ole ma ko ke le o kupe ana le fa so inga i o Samoa ia lo wana manatu e tailo ile committee la nei male official e te mini po a mai ona wa e foi o la tu foi o fa longo wa vai lo ina foi ia to tele la so pe o foi vai vai nga umbai au i le si ku ia e palo alla ko kama place ke ngala ko kama malu ia pena ia ai
O na nga le yai o foi o kwala foi e fale tonua ia le soka. Yo wa bailo ie fa nga lo temi e se si talo ngo te lo au ie le e fa nga ie. Ia. Malo fa te lo mata ta mulmuli i le o le a se turanga o ie le Commonwealth Games gemini. O fienta to pine o ie. Ngata la faita watu la tasiri pini au te mai tai the 18 years old, the Stars, they are for the most saying Stars. Ia manisiri na sa pini siliva. After the rapper whanonoa i si tātou tama fo ele o pelonge itla stamidiki mea na pine mai tasi nei alo le tunu una matua i whamoimoina o le a whapeo le a e la na si ina na lua tuatu ulunga le mafa ho ele si le o langa masangi le lunga ma am sano ai ol fatulanga ino nga lima ilunga fo le tembe wo ilunga ia mesisi nana le taulia al mana ia na mafai tama na si le me ai ona o le pawana o le si in fatali an va pe saore si na wa ono vom tu le maf e o vola ia ila tau mai tau tu le si ai no folo tu lunga na one shot dal me tasia le lau tom fenga na la na le mo se pine tasina tana matua i fa mo ina la vai e mo pine e malo si tele tam ala nga si la wa salo ai pen le lima pe o le ase men na tupu le il meno o ile o melu na la le na me e tasiana au ye a le si uma va nga to lua ele disqualify na qualify ya na e tu fitu ela ina ile in va na kasi le nga fa mo nga sai yo ia fa no ia o te lo foi o me foi fa pe ia o la foi Silvia la vai le tamtalo ia me se foi ia le fionga ia tu au pepel na coaching ia ia o ela to tanto nunga ele lei mai saur si il tama ia la na sawa na to i malo si ale lunga le o me la vena tele lo wa o tele man no telefone tu la fonol e pal meno to falo to e fa pe ona o vo el terminalo ilunga pe ma pende ia le si o le na le ona le fa nga ina lansina lansina e fa ngo pingi au lo wai le si ko ana saur si ai le fa nga ina ona i mena tu poi ona o vo el terminalo na ilunga ile le o me malo si tama okay lo ura ko ia nga sa nga ko fa po ngi siu me ko si er kan male la nga la ke vai ko e pi ai fa ngo fi ho le si ngol me ya so ye fa pena o le langa nei e tupu fo me fa pena e to e foto e wal Commonwealth le o le Olympics le sa unia tu ye sure fa pela o le Olympics ale la ya o kama kele la le Olympics ai te ua wal to e lo sa o ya e mane fo le sau i ai o ku kama kele nga ai fa man via mai na i ona i talonga na ia ai sao e na pauna pine fo le ia manai tato walon fa na ui e o ile au na fo i mane ia fo ile alo tato pe nga qualify tato e mo ia ele mo le tato pine na ia ele qualify tato e o ile Olympics ia o le tatou se lau mita fo ile Simona tafnai le fine o se o vo na tota alfa tes ia o na fo qualify lan time na ya no ile Olympics ile se lau mita o le Samoa tene mo le o fai ona qualify ile se lau mita e alu ile Olympics ia o manai tele manai tatou au ta alo ye te lepa ia o matua i fa fia ina mato i New Zealand wa champagne il mato tene le selau mika o hops tene na bua le selau mita ia fa fia ina ia mato i New Zealand langa ele ese New Zealand mo ese selau mita tamata ile i hits por les final le final pinde aula mato tene na palang
ngalu hit ya ngalu le hit e avu ngalu le hit e tu lua ai also mai le final sa on ma ko kenge mua ile il fan Malo. mana ia talanga ole Commonwealth le fai wa to tele ia lum fanau ia mana e foi va ia tu valu male avu mal ni wel na pine apa mea mai ia le si ile avu ile bele ole fusu le si ia le si o si na istintiti na pia ni we ole fine fo ole si foi o te na ole li e avu e kom si na le o i niwe okay ia o lona fine la le na mo foi lan pine na ile ia o fa fetai ala vale alo fo le tua i nei nu la i tato ia o tu valu o nai nuna ia le o le mai ala tu au ta alo ia o tonga mana ia foi le fuso da me ti tonga nana talo mai foi ia ai na foi ina la ilanga talunga na ai se io fai unga ia eso ia fai unga ale au fuso la ko ia fa pena ia ole manuia le fuso stato tama le o atong e po ele i ole manuia la talunga na e alwa ilunga su e pine ia ole nai talana o tatu ole Commonwealth la to ia tai e manatu mai atu le pito dia leva no e lau sunga te sauno ia ma se mata ia fa mai meta po kala ma fa no ia mole atu la fa taitele la vai isunga i fa fenga ia to fina ala mali msalo vaso le ole abatu e to suafa ai family atu ono o la e lesi potu ia le lesi o ofisa ia le lisio o nai fai fe au na mato fe loi paule mea ia o le sunga fa fenga ngolo e fakasa i lungai apa haba i nei New Zealand i North Shore ia apa hapa la na ile fakasa na ia sunga fa fenga na mana ia matutan longa fa tai mai al pokalame ia ole sunga ia Filemoni to ina ia Filemoni ia to inga mala o i Ranui le fakasa fo ina Ranui o lo fa peona ona tausia ina ia le kalesia ina le sunga ia Filemoni ia onai fafenga umana mato felo i le asol na ile pokalame le mato o ia ole na mai le valaulia a isala elu ma nai uso maoli na o isala elu e o foi le vai ia le anganu mal tu fa isala elu ia ma so ta ia foi le ia le ole au maoli la to ia ma la to foi culture ia ma isala elu ma ia o famtalanga ole foi la o mai atatu e se te mea lo foi se malanga ia Samoa alo ia la ba yo sa ele ambassador isala elu ile mato conference ngana fai mari ia to tele mato na ia le sunga fo ile ia le mwenga ia tele ai puni ia and Dr. ai la ia siuson na o tele ai ia sa ia na mato ia pol na mana ia le famtalanga foi na maoli la to ia le sota yo culture ma sota i fa kensiano le ale e mo ai tonu ina Israel to telefone no ele fifi ia Israel no mele tu poi e fa mai la to ia na fo i mai male sui o la to mafufau ese me ia tatu te whaalongo i tatu vai ese mena o tutu i o ma la to whaalongo ina fo la to fo i le spili fo le spirit o le tua fo le la to te mogo i o le nu pa i en mena na no ia fa pena se manatu tu le epa nei tu la mole to il fa tele la vai la sunga a pe fo ia le faltua ia soli ia a pe ia no fualo ia ai me se foi le pa ia male mamalu sunga i fa fenga o te tal tonu o nei po kalame
Wala lava ona whaiwhai pea ma ua manuia lava le pokalame ono o a o tau sunga mwhaltua lo wha pea ona taputapua ia pea. Ia o a whaiwa alo filima o ma ua nei a me se fo ia mofanua. Ia mātou vaata o se tolu atu i tele o taimi. Ia whawhetai la o tau te talo, whawhetai la o tau support, la o tau lango fo il pokalame. Nei a pokalame le se pokalame whape whaaleanga i nai nisi mani mea whape nā. Talanoina lava ni mta upu fo i lea a whaiva o le o lava se mātou malosi i le mea o lo tau whinangalo e. Ia tau whinangalo mali. Mau se mea o e se mātou whātou whala inga fo i le sunga ia tu lepa, ia me se fo i mofanua. Ia, ma se o fo i nei vai. E matua ina ia longo pua eri e ia lo utou malu lo utou pa ia whapea fo ia tātou o masani ai. O le uso ia Juliano o kaule fia la o kamao. O le si po kala mea ngafi a vidi ma sale fai lea o mea. Ia, tinangalo mali le o mea whapea na o tātou e alua i lungo le taimi fo le e avanoa. Ia, e whamalulu o toi malo le tunu. Pea whapea o stulanga whapea nana wha ia ai ona o tutongia fo i lava o le malfia. Ia, nana leo na leo te mapo kalamea nafi. Ai whaftai tele lava i la o tau whatou whalainga. Ia, a misi fo i la o mātutua, ia sia o wō lea na mātal noa fo i le toina, ia, o avalfuru ono ia tausanga, ia, futialo, sorry. Ia, wapea fo ia Kelly Levy, o le tasi nei o tamwhanau fo le tunu o lo whapea ona nofo i lo le mena tau pairoa, o fo le whanguini fo le pairoa. Ia, o ngā le ngofo ka māroa, e tele ana saurunga le tapo kalami tele o taimi. Julian Price o Mara Hoots, ia, o Dr. Matai a tala isea, na vo e mai fo na lo whanga. Ia, na mato ia na po i le mato RSA ona e pe o le la se ina na wasai a nei taimi fo e tāpuni e mo sin taimi. Ia ona to e mai le se wha to whala inga ale vaenga po le ale tonu pe o le ato e tatala i le public. Ala lawa tala lawa le RSA i mo meo tanta matua fo e veterans, ia mai la tau na il taua. Ia, on melna na le na tumuan pol matua RSA, ona o matua ani sa moa e tele ai lunga ina. Ia, mo le toi fo whaftai pūlenga ma la tō umalawa na e ana pō. Ia, e peo se, ia, ai mai se fo ia, na i o uso i lalo i Pack and Save Mount Albert. Ia, ma le nai tō whawhine o lo whapena whainga luenga ina. Ia, mai la tō umalawa lang langoina, family atu o le o atu se tala i o tō suafa. Ia, ona o le telefo i o le, o tō tele tātou. Nai tō te silifia leilawa, ia, i la tō lo whapeo na watu il mātou whamanuia ma mātou whaftai. Ia, tu lepa, ia nei tū ai mole toi lau whaftai tele lawa i lau sunga, a wata po kamil nei aso, ia, whaasofi ina ia le malpa i o Samoa. Tai, te tele tūwasingano, ia, au le i whaumarta po kalame o tai ao e amatai le sisingafu ai nei LA, a toa iailo na 5 futasi tausanga. O le fua pito tumuale nei Amerika. Me ese mai fua ia na umatu nei pe o le main flag te ia lea o le 5 futasi tausanga taru ona whaatuina mai ia leo ai ao o le li teri whaifi au ia Pausa Thompson malana komiti whaafoe ia pe o latou le na o leo o whaatinoina le fua i nei a matu i LA umatu le si festival ta o heritage festival sa tumutumu e fule ai o kasone ia au nai festival sia nai mai muri o le sama ia ona ta pena pe foi le fa na uto ia e ia onga o lo i nei le sui o le malo sa val aulia ia le fiona le pa le mia pe ta ele i au sia mai le fiona le pa le mia ia le la i nei le sunga le misalango lango ia le fionga ia sala Paulo ia malon fartua e tari le fala au ia te lola ma filo ita lela o nei le fiafine ma le ngal fast ainga le presidente manisi o le ofisa ia e faile la tutina sa vala ia mai ia
ia ai o le faino alu atu e tuta por kalami ia te lota e au se asuma te filo e malisunga le fai pule ia Tai. io a più nei tala mulina ai faftai tele i lo te mi fa noina ia le nei aso alo fatele atu le fatua mal no falo tatu e filo i le vai so fo so foi ia me manuia Ja, soifua. wa soifua ia ole na Samoa mana tule ua mai a ia le ma fatanoanga man por kala masani ia malefionga ia tui tui vesingano do le fionga ia leota ia male ona masani pe ona ia so farele te tasi i le taimi New Zealand ala stofi a i mato nei ona ngalo ia o le uto mo mai tatu koko Samoa ia le uto e to mai le sia tatu load ia e nat fui oni umi ia e to e fa fo il tupe ia ma ilato o lo fa mai io e le au fai fato anga tatu tunu ia e ngata ile na ia pe no fa Samoa le fua ata matu ni LA oni nga lai fa tausa pankeke fa tausa me ai Samoa tele o ia fo i malfale ainga ale matu kalisia le na o lo ia tonu le fainga ale si fonga o tai fo ia io tele amo fainga ala e fa tausa il fainga si matu tama e kalisia io e tau atia e ai i na pili tung ei pili maturang fa pena ia oni ngalo ta fawane a matatai au le fitu le tai au e bodi savali fa lolo ia ma fa solo to lo por kalami au le so tai au te tala lo ia il fua i LA ia ma fa solo to asos to na ia so fua so rua so lulu sofi to atu te punya lo ia lava i le isi so to na ia le vai so asau ia o manatu nei pauna ni painga fa umatu ia il tautua male au nanga le tatu a por kalami ni ia so alo fiteliat le atunu lo tapo inga la to lo fata otolia i fale mai tonu ainga ia anga le leia lo fangia le atua ia au ma le au tausi mai mai tai eli im tai fo mai taua i o le au nanga ia pe fo i la to lo fata otolia i tonu fale mauta malawa alo fangia le atua lo fionga i le parmia mana ka peneta ia o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai ia o le tuangai ma te tai ma sui te tai ma to uma ia malunga atu le vaenga a le fionga i le au ma malu le malo ma le masiofo ia sui ato fia maura tu fatua manuia fasifo na famani atu tatu tua ma le unanga i le au fainga lunga to tofia le atua i so se fata faita ulama te tai o ainga i sao ma matai ia manuia tele o e Samoa tatu tu e felo i le aso atai au i le temi lava le nei le aso atai au ia ona mai ai foi lo tute mawhaifa o le nei vai aso mo le temi nei o lautou o ona masani o tuila epa whaftaili o sua ia o te whato wha soifua